Kratki film, nešto što mora biti konkretno i sa jasnom porukom. Upravo to ćete vidjeti. Dva mlada autora svojim filmovima privukla su pažnju publike u Niškom kulturnom centru. 13. decembra u Niškom kulturnom centru prikazana su dva kratkometražna igrana filma dvojice mladih autora, pred kojima je svetla filmska budućnost. U okviru filmskih aktuelnosti, redakcije filmskog i video programa, stoji i predstavljanje mladih autora, tako da smo iskoristili priliku da napravimo jedan mali link između Niša i Beograda i dvojice mladih stvaralaca, Stefana Krasića i Bojana Kreće, koji se bave jednim onako kratkometražnim igranim formama. Stefan se bavi muzičkim spotovima, dok je Bojan režirao i jednu, da kažemo, amatersku seriju, tako da su se oni ovom prilikom predstavili sa dva kratka igrana filma. Jedan je Usamljeni zajedno, a drugi je Razlika potencijala i u oba filma su junaci mladi ljudi sa svim svojim problemima vezanim za zaljubljivanje, traženje svog mesta pod suncem. Zanimljivo je da u oba filma je dobra ta zvučna kulisa koja predstavlja na neki način i zaokruženost čitave te priče i muzike koju ti mladi ljudi slušaju i koji su naklonjeni. I mislim da je jako dobro što je publika u prilici da vidi ovu dvojicu mladih autora, jer kao što reče jedna anegdota o jednom našem poznatom muzičaru koji je kad je bio u nekom najranijem životnom dobu, svojevremeno jedan veliki umetnik rekao ustanite pred ovim dečakom jer nikada ne znate pred kim stojite, tako mislim da je dobro što smo napravili jedno ovako filmsko veče, jer nikad se ne zna šta od ovih mladih umetnika može sutra da postane, a i ova dva filma su jedan značajan i zanimljiv presek onoga kako mlada generacija doživljava savremeni život. Dobar dan svima kraj malih zvučnika i još manjih slušalica. Slušate 3D prenos radija. Nalazim se u studiju na terenu gde ću uživo da... Stefan Krasić svoj ozbiljniji filmski rad započinje video spotom za svoju tadašnju grupu TTG, koji se premijerno emituje na Niškoj televiziji. U periodu nakon toga forsira solo karijeru, zatim i novu muzičku grupu Prinčevi patroni, a kao rezultat snima još dva video spota. Do danas je uradio 4 video spota koji se emituju na regionalnim televizijama, a snimio je i edukativno-humoristički film Krebsov ciklus. Razlika potencijala je njegov prvi igrani film kratkometražnog tipa. Ovim filmom prvi put želi da prenese jaku i ozbiljnu poruku, iako je žanrovski ostao dosledan komediji. U ovom filmu govori se o borbi između optimizma i pesimizma. To su dva glavna lika koja se bore oko jedne devojke. To je takmičenje, zvanično takmičenje koje prenosi 3D radio i to takmičenje za uzvrat njima, to je za uzvrat pobedniku, kao nagradu on dobija devojku da se on bude u vezi. Oni se na zanimljiv način pokazuju njoj, nešto on od njih zahteva, nešto oni sami žele da ih se dodvore i to sve, naravno, sa komentatorom, gde god se oni nalazili, emituje 3D radio. Uglavnom, optimizam pobeđuje, to mnogo pričaju, ali u ovom slučaju to se nije desilo, iz prostog razloga što sam hteo malo da budem i realan, iako je cela priča filma, mogu da kažem tako, bajka za preko 16 godina. Zašto? Zato što u životu ne pobeđuje optimizam i nisam jednostavno hteo da namećem ljudima tu priču. Ovako sam im rekao samo da sa optimizmom mogu da idu dalje. Pesimista ostaje na tom istom mestu nakon poraza i ne zna šta će. A optimista je isto tako doživao poraz kao i on, ali se oporavio vrlo brzo. Baš zbog toga što je pozitivno gledao. On je u toj igri pobednik, iako nije osvojio devojku, iz prostog razloga što će imati puno prilika, ako bude tako gledao, i jednom će naći svoju srodnu dušu. To je jedan banalan primer borbe oko devojke, ali generalno optimizam i pesimizam se bore na sve druge načine.
šta se žališ, bre? Nismo našu školu mogli da upišemo. Bojan Kreća je sa 15 godina snimio svoju prvu amatersku seriju na španskom jeziku koja sadrži 31 epizodu Solo tu mujer, samo tvoja žena. Deo serije je emitovan na televiziji Pink 2010. godine. 2009. počinje da volontira na televiziji, u početku kao kamerman i organizator, a onda kao asistent reditelja i reditelj raznih TV priloga i reality show profila. 2010. snima svoj prvi igrani kratkometražni film Na uslovnoj, koji obrađuje temu borbe dva brata koji su ostali bez roditelja za egzistenciju u današnjoj Srbiji. Trenutno studira istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Film Usamljeni zajedno snimljen je 2011. godine. Kroz kratku teenage komediju predstavlja današnji mladi svet koji posredstvom Facebooka komunicira međusobno. S obzirom da znamo da su društvene mreže poput Facebooka, Twittera, MySpace-a veoma popularne u svetu, tako i kod nas, Srbija je čak prvo mesto u regionu po korišćenju Facebooka. To me na neki način inspirisalo da napravim priču o Facebooku. To je kratka komedija koja govori o dečku koji putem Facebooka upoznaje drugaricu iz škole, jer nije imao hrabrost da joj priđe uživo i predstavlja se lažno. To je jako bitno, jer taj neki vid društvene komunikacije preko tih lažnih profila je danas sve više i više, da kažem, popularniji, jer se stidljivi momci poput glavnog lika filma Strahinje upravo na taj način oslobađaju. Film smo poslali na festival kratkometražnog filma u Indiju i mogu reći da je jako dobro prošao. Nije bio uvršten među 5 najboljih filmova, ali je prošao među 18 najboljih, što je za nas veliki uspeh, jer su tu uglavnom bili selektovani filmovi ozbiljnih svetskih reditelja, tako da je za nas veliki uspeh što smo uopšte ušli u tu selekciju 18 najboljih. U filmu glavnu ulogu igra Đorđe Kreća, koji je igrao u svim dosadašnjim projektima svog starijeg brata. Član je poznatog omladinskog pozorišta Dadovo u Beogradu, gde ide u školu glume i govora i igra u 2 predstave. Lik Strahinje je pre svega jedna potpuna suprotnost mene privatno i što je u samom početku za mene bila veoma velika inspiracija, jer raditi nešto što je potpuno drugačije od vas je pre svega vrlo interesantno. I sam Strahinja kao lik, kao neko ko se putem te neke društvene socijalizacije beže u jedan potpuno drugi digitalni svet, predstavlja odlično jedan stereotip takvog dečka i takvog lika. I ono što je jako bitno da je on u tom svom radnom procesu socijalizacije beže i povlači se i njegov sam odnos prema drugovima i prema devojkama se gotovo gubi i ne postoji, jer on nema iskustva u tome, nema iskustva u bilo kakvom kontaktu sa nekim većim društvima, sa nekim sa devojčicama i vrlo je nesnalažljiv po tom pitanju. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam deo ovog projekta i što sam dobio priliku da glumim u jednom ovakvom filmu i da svoju glumačku karijeru u samom startu upotpunim jednim ovakvim likom. Hej, čao! Ćao! Jel sve u redu s telefonom? Mislim, ako treba daću ti ja opet svoj, ako nemaš bateriju, dakle ne. Hvala, ne treba.